لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. نخوخی اللہ تعالی پزورا بدوینا کول ما سوا داغشانا چی ظلم کڑشی باوانے او دے اللہ تعالی اوریدن کے پویا. ان تبدو خیرا او تخفوا تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. کتاسو خکار کوئے سخیر یا پٹ کوئے یا معافی کوئے دیو بدینان یقینا اللہ تعالی معافی کون کرے قدرت لرن کرے. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. یقینا کسان چ کفر کی بالله و رسولانو داغم او غواړي چې جدائی راولي پمن د حکم د الله او د حکم د رسولانو کې او ایدی مونږ ایمان راوړو په باز رسولانو کفر کو په بازو او غواړي دي چې جوړه کی پرېمنس کې او بل لارم. اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مهینا. دا کسانم دی کافران دی یقینی اور تیار کرے مونگا کافران دا پار عذاب رسوا گونگے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. کسان چیمان راوڑے پا اللہ و پر رسولانو دا جدائی نکی پمن دیچا کے دائی نپی ایمان روڑلو کے دا کسان زرد ورکی بالا دی تصوابون عملون دری او دے اللہ بخنک ان کے رحم کا ان کے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. غواریستان دا کتابیان چتراوڑے پدی بانے کتاب پیوزل داسمان دا طرفنا. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. یقیناً دی سوالو نکڑو پا موسیٰ علیہ السلام دیل ویلوی ددینا دی ویلو اخیمت اللہ تعالی اخکارام نونیو دی لرائیو تندر و سخت شغی پا سود ظلم دریم بیاونیو دی سخی لرا پا خدای سرا پس دائن شراغلو دی تا اخکار دلیلن دا توحید. نو مافیو کو منگا ددینا اور کرو منگا موسیٰ علیہ السلام تا غلب اخکارام. ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم میثاقا غلیظا. اور تکڑو منگا دری دا پاس تور غر دا پارا دا غسلو دا لوز درینا اویلو منگا دی تا داخل شے دروازے تا سرخ کدگون کی اویلو منگا دی تا تیرے دل مکوئے دا حد اللہ نا پرز دا خالی کے واغسلو منگا درینا لوز مضبوط. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. نو پس سبب دا ماتولو ددی لوزن اخبل او کفر کول ددی پایتون اللہ او جل ددی پیغمبران لبغیر دا جرم شرعینا او اینا دری چھ زمونگا زرونا ڈک دی دا علموننا بلکہ مہر والے اللہ پائے بانے پسو دا کفر دریم نیمان نروڑی دی مگر لگ و بے کفرم و قولم علی مریم بہتانا نظیما فسبب دا نور کفر کولو دریم او بدنام لگول دی پا مریم بانے بدنام الویم
وقوله منا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم اور بسود وینا دی چمگا وجل مسیح عیسیٰ ازوی مریم چی رسول دا اللہ ریم ندے وجل دی آغل راونی پپان سے خیجول ریم لیکن گڑا وڑشوی دا خبر آپ دیبان ریم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوا يَقِينًا اور یقیناً کسان چ اختلاف کرے پبار عیسیٰ علیہ السلام کی خامخواہ پشک کی دیدانا نشتدی لرا دائے پبار کی صدلیل مگر تابداری گئی دا گمان نہ دے وجل دی آغل راچ یقینوں کی دیدا پوجلوم بل رفعه الله الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما بلکہ پورتکڑے اللہ عیسیٰ علیہ السلام خپل زانتا اور دے اللہ تعالی زور اور حکمت والے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا نشترے کتابیاں نہیں سوگ مگر خامخواہ ایمان بروڑی پہ عیسیٰ علیہ السلام مخد مرگ داغنا اور پرز قیامت بشیع عیسیٰ پدیبان نے مخالف گواہی اور گون کے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ نُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا نو پسبب ډیرو ظلمونو د یهودانو د طرفنا حرام کرل منگا پدی بانے حلال سیدونا چی مزیدار سیدونا چی دی حلال شوم او پس سبب دا منکول دری خلق دا اللہ دلارنا دیر خلق واقسم الربا وقد نهوا عنه واکلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما او پس سبب دا غسل دری سودونا او حال دار جمع نشوی دائنا او خړل ددی مالون خلقو بنارا او طریقو او تیار کړي مونږه کافران لرا ددی عذاب درناک لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك لیکن پاک خلق ددی نا په علم کې چی ایمان لرون کی دی ایمان لري پای کتاب چې نازل شوی رتا تا اور بائے کتابوں چنازل شی استانہ مخیم والمقیمین الصلاة اور آفرین دا مدح لائق دی پابندی کو ان کی نماز والموتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما اور کون کی دا زکاة دی اور ایمان لری پر اللہ پر رسنے دا کسان زرد ورکوب منگا دی تصواب لیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدهم واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا یقیناً وحی کڑے منگا تاتا لکا وحی چکڑے منگا نوح علیہ السلام تا نور و انبیاء تداغن رسوم وحی کڑے منگا ابراہیم و اسماعیل اسحاق و یعقوب اولاد دائی و عیسیٰ ایوب و یونس و ہارون سلیمان علیہم السلام تام اور کڑے منگا داؤد علیہ السلام تا زبور کتاب ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما اوہی کڑے منگا ڈیر رسولانو تا چی بیان کڑی منگا دائی حالات پتاوانے دین مخیم اور ڈیر رسولان چنلی بیان کڑی منگائی پتاوانے اور خبر کڑے اللہ موسیٰ علیہ السلام سر خبریم رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما لیگلی ماڑی رسولان زیر ورکون کی اویر ورکون کی دید پاراش نشی خلق لرا پالا بانے سبحان کول پس لگلو رسولاننا او دے اللہ تعالی زور اور حکمتن والرم لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم
والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، لیکن اللہ تعالی گواہی کئیم پرشتین والی دائے کتاب چی نازل کرے تاتا، نازل کرے دلرا پیلم خفل سرام، اور ملائکم گواہی کئی او پورا دے اللہ تعالی گواہی کو ان کے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیناً کسان چے کفر کرے خلق کڑی دا اللہ دلارنا یقیناً گمراہ دی پا گمراہ لرے ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیهم طریقا، یقیناً کسان چے کفر کرے او ظلم کرے نہ دے اللہ تعالی شدید سبخنو کیا نہ روان کی دی لرا پلار الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذالک علی اللہ یسیرا، مگر روانی بے پلار دا جہنم نامی شوی دی پائے کہ ہمیشہ اور دے داکار پا اللہ بانے آسان یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اے خلقو یقیناً داخل تاؤس رسول پحق بیان سران ساسو درب درفنا نیمان دوڑے دابوی غرس تاؤس دبارام او کتاسو کفر کو یقیناً دا اللہ اختیار کی ریا سیزونا شیر اسمان نظمکہ کیم ادے اللہ پویا حکمتن والا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے کتاب والو دحدنا تیرے دل مقوید دین پبارکی موید اللہ پبارکی سواد حقنا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منہ، یقیناً مسیح عیسیٰ زوید مریم رسول دا اللہ دے و کلمہ دا اللہ دا شرع لے گلی و مریم تا اور روح والدے دا اللہ دا طرفنا فآمنوا باللہ و رسولی ولا تقولوا ثلاثا انتہوا خیرا لکم، ایمان دوڑے دا اللہ پہ والی و دا پر رسولانو اموہ تاسو چ آل حدریم من شہد دی وینانا دا بساز دپار غریم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون له ولد له ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا، یقیناً اللہ دے حقدار دا بندگے یوم پاک دے ددی نچراغ دا پار دے زوئیم خاص داغب با اختیار کی آسیزونا چری اسمانون گا چری زمگا کیم اور پورا دے اللہ تعالیٰ کار چلا ان کے لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، چرے بد نہ گنی عیسیٰ علیہ السلام چشی بندگی کو ان کے اللہ اور نہ ملائک مقرب چاچ مخواڑو چاچ بدو گن اللہ بندگی اولوی تے اکرام زرد اللہ ورا جمع کی داخل اگزان تٹول فام الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہم، نا کسان چیمان راوڑا عمل اکڑی نیک پورا بور کی دیل ثوابون دا عملون ددی و زیاتی بور کی وطال فضل خبلنام وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور چاچ بد گن لی دا اللہ بندگی اولوی تکڑیم نو سزا بور کی دی لسزا درناک او نبمومی دی زان لرد اللہ نسوان سوک دوسو نمددگار یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے خلقو یقینا ناغل تاوسام خکارا یقینی دلیل ساسو درب دا طرفنا اور نازل کرے منگتا استرانا خکارا
فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. نا کسان شیمان راوڑے پالا منگولے کلکڑی پاغم زر داخل وکی اللہ دی لرا پا خاص رحمت فل کے او پا فضل کے اور رسیب اللہ دی زانت سید الاروانے. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ دی تپوس کے استانا پبارد کلالہ کے طور تو اللہ تعالی حکم در کی تاوتا پبارد میرات ممنڈوتی کے. ان امرون حلقا لیس لہو ولد ولہو اخت فلہا نصف ما ترک کہ اسرے مرشی نہیں در پارے سولاد در پار خوری دغ خور د پارے نیمہ دائم آل چی د پریخیم وہو یرس آئے لم یکن لہا ولد او دا رور بوارسی د ٹول مال د خور کنی د خور د پارے سولاد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك اکوی دا خوین د دوان دی د پارا با دویسی دائم آل نچا پریخیم. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ او کدیرون خوین دی نارینا و زنانا گانو دا پارا دا نارینا و پشانت دا برخید دو زنانویم. یبین اللہ لکم ان تضلوا وضاعت کی اللہ تعصر احکاموں دی دا پارا چی دا گمرائن نبشے واللہ بکل شئن علیم اللہ دے پارسی زبانے علم والا. حلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وان ان اللہ یحکم ما یرید. اے ایمان والو پوروالے کو اے پلو زنو حلال کڑی شیری ساز دپارا ساروی ما سوا داغ سارونا چی بیان دیشی بتا سبان نے حرام والدائے امکی گئے حلال ان کی رخکار پدا سحال کی چی احرام تڑلیم. یقیناً اللہ تعالی فیصلی کی ہاچی اغواریم. یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ایمان والو بیزتی مکوید اللہ دنم دسیزنو اوند میشتو د حرمات اوند آئے ساروچ بیت اللہ تحدیہ کیم ندائے سارو شدائی غاڑو تعمیلنا چولشی اور ندائے کسانو چی قص کو ان کی دبیت الحرام لٹی آئے پری قصرا فضل دخپل ربنا و رضادا. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا کل چوزے تاسو دے حرام ننخکار کوئے. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا او باعث نشی پتا سبانے دشمنی دے قوم درے وجنا چاہی منکڑی ہے تاسو دا مسجد حرام نمخ کے پدی خبران شتاسو پم دحد نتجاوز کوئے. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. امداد کو اے اوبل سراد نے کہ پکارونو پ تقوا بانے مدد مکو اے تاسو اوبل سرا پگنا پ ظلم بانے. واتقوا الله ان الله شدید العقاب او یرک اے اللہ تعالی نہ یقینا اللہ دے سخت عذاب کو ان کے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أكل السبع إلا ما زکیتم
حرام کړي شي په تاسو باندې مردارې او وینا بیاول شوي او خاذ خنزیر او هر هغه شی چې आवाज پورته شي د پاره د نزدېکت د غیر الله پاغه هغه ساروي چې مړی خپکړي شي او هغه چې ټکول شي بلرګي یا بغټام هغه چې اور غړي د بل نخ کتا هغه چې پخکر باندې والی شي هغه چې خړلي درندگانو ما سوا داغنا چې تاسو یې حلال کې وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام او حرام دی هغه چې حلال کړی شي په دربارونو د غیر الله دارنګ حرام دی قسمت معلومول بازلامو ذالکم فسق دا ټول دی وتل د دین الله نام اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني نن نوم دشول کافران خلق ساسو د دین نام مېره گداین او یره کوي خاص زمانہ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا نن پورکڑے ما ساسو پارا ساسو دین او پورکڑے ما پتا سبانے احسانات خبل او غورکڑے میں ساس دپارا اسلام دین فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاسم فإن الله غفور رحيم سوک چی مجبور شو خوراک دلے حرام ہوتا بسخت لوگ کے کچھ نہیں ورکگیدن کے حس قسم گناہ تا یقیناً اللہ تعالیٰ دے بخنک ان کے دے گناہوں رحم کو ان کے دے یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ تفوس کی دیستانا چس شے حلال کرے شرے دپار دیم تو ورتوایا حلال کرشی دستاز دپارا پاک سیزونا اوخکار دا حغی چتاس والا تعلیم ورکڑی دخکار کو ان کو نہیں شڑون کیے تاسو آغی لرام تعلیم ورکا تاسو آغی تداغی نچلا تاوست تعلیم در کرے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ نخرے دائنا چبن اساتی دی ساوز دبارام و یادائن دا اللہ پائے بانے پوخد لے گلو کے او یرکوئے دا اللہ نا یقیناً اللہ دے زر حساب کو ان کے اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم نن حلال کرشی تاو سپارا پاک سیونا اور ذبح شے ساروے دا کسانو چور کرشی اور کتاب اغم حلال دی تاو زبارا استاسو والالشیم حلال دی دائے زبارا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي اخدان او حلال دی تاسو لرا نکاح پاک دامن و مومنو دارنگی نکاح دا پاک دامن و آئے کسانو ناشی ورکر شویر ورطا کتاب ستاسو نمخیم وکل چی ورکوئے تاسو آغی تا محرون دائیم نکاح کا ان کی بے داغی سران نو اخکار زنا کا ان کی اور نو پٹی آرائن ان کی ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين چاچ کفر گٹ کو سرد ایمان نام یقیناً برباد شوٹول نے کمل ندا ادے باپ آخرت کے دتاوانیان نویم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق
وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین ای ایمان والو کلچ ورپاسی گئے مانزتا نمخ کی وینزے مخون اخپل لاسون اخپل وینزے ترسنگلو مسو کے پسرون اخپلو وینزے اخپی اخپلین ترگیٹو وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا وَقَتَاسُ ڈیر پلیتے نزان خپاک کے بغسل کولو وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ وَقَتَاسُ نہ جوڑائے یا اے پا سفر باندے یا راتل گڑی او تن تاسو دا قضاء حجت خبلنا یا اوزیشی وی تاسو دا بی بیانو سرام نمو میں او بو دا پار دا دسو دا غسل نو تیمم کے دا خور پاکی نو لاس راکا گئے پخپل مخونو پخپل لاسونو دائے خورنا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون نغواڑی اللہ چکیری پتا سبانے سے تکلیف بدن کے لیکن اللہ تعالی غواڑی چپا کی تاسو لرام اور دید پارا چی پورا کی اخبر احسانات پتاسو دید پارا چی اللہ احسان بمنائے واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور ایا دوائے احسان اللہ پتاسو خاص کر آغا لوز یا دوائے چھ مضبوط والے کڑے اللہ تعالیٰ تاؤسر پائے کلش تاسو ایلی من وارد سا احکام و تابداری کون یرا کوئے دا اللہ نا یقیناً اللہ رے پویا پائے خبر بانی چپسینوں کی یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ایمان والو شیطاسو کلک دا اللہ درزاد پارا بیان کو ان کی شہد انصاف باعث نشیبتا سبانے دشمنی دیا قوم پدے خبرہ چھ انصاف نہ کوئے انصاف کوئے داڑی نزدے دا پار دا تقوی او یرا کوئے دا اللہ نا یقیناً اللہ خبردار پائے ملونو جتا سوئی کوئے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرت وعجر عظیم وعد کرے اللہ دائے کسان سر شیمان راوڑی عملون اکڑی نیک چدید پارا بخشش دے گناہون و ثوابون دلوے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم آکسان چنکار کرے بزرکی اور تکذیب کرے بجبا زمدایتنو دا کسان دی وور والا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ایمان والا یاد و احسان دا اللہ بتاسو کلچے قص کرو یو قوم چروگد کی تاس تخبر اللہ سنا نو بن کرل اللہ تعالی دا الہ سنا ستا سنا او یرکو اید اللہ نو خاص فاللہ دیزان سپاری ایمان والا خلق وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا اور یقیناً ناغست اللہ مضبوط لوز بنی اسرائیلو علی گلیو منگا ددینا دولس مشران وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا
او ایلیو اللہ تعالی یقیناً تاسو خاص مرگرے نو کتاسو پابندی کوئے دمنزنو اور کوئے زکاة و ایمان لرے زما پر رسولانو اور تائید کوئے مرگرتیا کوئے دائی اور قرض ورکوئے تاسو اللہ تعالی تا قرض بے اخلاص لو کفرن عنکم سیئاتکم ولو ادخلنکم جنات تجری من تحت الانہار خام خام معاف کو بزو استاسونا گناہون استاسو او خام خا داخل امتاسو جنتون تاشبئی لاندائے ولیم فمن کفر بعد ذالک منکم فقد ضل سواء السبیل چاچ کفر کرے پس دے لوستا سنا یقیناً گمراہ شیرے د برابر لارنا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به فسپوجا دما تولو ددی دغلو لعنتنو کڑل منگا پریم او جو کڑمگا اوکڑل منگا زون دائی سخت بدلی کلمات دالنا دائد مناسب معنونا او یر کردی ڈیرہ ایسا داغنا شدی تبین کڑشوا ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم ہمیشہ بت خبری پیو خیانت کولو ددینا ما سوا دل کسانو ددینا فاعف عنهم واصفح ان اللہ يحب المحسنین نمافے کو ددینا و مختنا اڑوا یقیناً اللہ خوخیا کسان جسو کے احسان کئیم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به اودائے کسان نش دعوی کئی من نسوارایو اغسو منگا لفظون دری پشاند مخکنی لوز نیر کردی دیر حصدائے ناشدی تبیان کردشی وادری پا کتاب کے فاغرینا بینہم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة نوراپور تکمگا دری پا منس کی دشمن اخکارام او کینی دزرنو تررز قیامت بوریم وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون اور دے چلا بدیلا خبر ور کی پائے کارون چدیا ہمیشہ گئیم یا اہل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير اے کتاب والو یقیناً داخل تاس زنگ آخر رسول بیان کی تاس ڈیر آغا مسلو چی تاسو پٹولے دخبل کتابون نام او مخڑی دے ڈیر اخکار کولو نام قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین یقیناً راغلے تاس دا اللہ دا طرف خاص رنام او کتاب راغلے دے وضاحت کو ان کے دا حق باطل یہدی بے اللہ من اتبع رضوانا سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ہدایت کے اللہ پدے رناو پا کتاب اغشاتا شروانی دا اللہ پر رضا پسیم دس ہدایت کی دلارو دبچ کے دلو او باسی دیدرا دتیرو دا کفر شرکنا رنا دا ایمان تا حکم خبل سرام اور اسی دیلرا سید اللہ رے طرف تا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا یقیناً کافر یا کسان چی دعوائی چی بے شک اللہ دے مسیح ابن مریم طورتا انسو کے اختیار لری دا اللہ نا دے اسی کو غاری چی حلاکی اللہ تعالی مڑ کی اللہ مسیح ابن مریم لراو مرداغا وآسوک چی بزمگا کریٹول وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
او خاص اللہ لربات شہید اسمان نظم کی او عائش درمیانس کریم پیدا کی اللہ تعالی حغاش جواریم واللہ تعالی پارسیز بانم قدرت دریم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم ہوائی یہودیانا نصارا من زامن دا اللہ یو دوستان دا غیو طور توین ولی عذابون درکڑی تاوستا اللہ بسو دگنہن استاسو بل انتم بشر ممن خلق بلکہ تاسم بن آدم یہ پشانت دائے چ اللہ نور پیدا کری یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء بخن کی اللہ چالا چغاڑی اور زابر کی چالا چغاڑی وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر او خاص اللہ لبادشاہی دا اسمان و نظم کی راو دائے چپ منظری کریم او خاص آغت دیور گرزیدل یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم ولا فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر اے کتابیانو یقیناً راغل تاثر رسول زمون بیان کی تاثر دین پوخ دا ختم دلو دنور رسولانو کے ددے و جنا چو نوائے چنو راغل منتائے سیر راکون کے ونیر راکون کے فقد جاءكم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر یقیناً رائے تاسا زیر درکون کے یر درکون کے اللہ تعالیٰ پاسی بانے قدرت لریم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ حکم وخشویل موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تائے قوم زمان یا دوائے احسان دا اللہ پتاسو کلچی جوکڑی پتاسو کی پیغمبران اگر ذولی تاسو بادشاہ نزاد اور درکڑی تاسو آغا نعمتنا شنیدی ورکڑی بلچا تدخلقنا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین اے قوما اور داخل شیع پاکزم کتام چلا مقرکڑے ساز دپارام مو آپس کی گئے پخپل شاگان وانی او بگرزیتا ستاوانیان قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ دیویل موسیٰ یقیناً پائے کی دی قوم زورور یقیناً من شریعت نشو داخل دے تردی جائت نا پخبل عظیم نقوت لائی دائے نا پخبل آئے یقیناً من بالائے اور داخلے قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ویلیوت و نارینو دائے کسان نچی اریدل انعام کرو اللہ پدی دوارو بانے ورننوزے آغی بانے دروازے تا کلچی ورننوزے تاسو یقیناً تاسو بے زورور وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین وخاص پا اللہ بانزان سپارے کتاسو ایمان والے قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها دیویلے موسیٰ یقیناً چرے داخلی نہ داخلی گم آیتی چرے سو پوری شاہی پکیویم فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قائدون لڑشتو استعرب دے لڑشی دوارا جنگو کے یقیناً من بدل تناسیو قال رب انی لا املک الا نفسی و اخیم ویل موسیٰ علیہ السلام ربا یقیناً زخو اختیار نہ لرم دتلو ددی جہاد مگر دخپل دان و دخپل رور ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین نفیصلو کا پمن زمگا پمن در قوم نافرمانوں کے
قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. اللہ فرمائے یقیناً دازم کبا بندی بدی بانے سلویخ کالا گڑوڑ بگر زیری برے ملک دا اللہ کے. فلا تاسا علی القوم الفاسقین نمغم جن کے گا پعذاب دے قوم نا فرمان.